Central government of Tripura sarono constitutional solution tamruno Tripura sarono greater Tripureland central government dirino khulumka naruno lamsogo narunai tongorum TV Tripura Tripura saroni birmano sana thanga kamu sabo sabaya amno central government of tabuk Tripura sarona hamgrene nai tongkha bobagrani je sanmani constitutional solution hayake greater Tripureland amumana da nai tongkha kwbangma Tripura sa bororungno asalajak bekhatong thoklajak hada mano nei yogna musungjak baikya kaham ka tongna musungjak baikya lama hamya tuima ningya hospital gana korei uskul kaham korei tuiningna ngakai Tripura sarok kwbangma hasgo tongtong Tripura sarok hasgo tongnai borok tui kaham maningya saplai tui korei Tripura sarok hamna dangkha hengkai jingasa kedungma jorana singlai phailekya tai tabuk jing joto saiman kha bobagra India ni home minister Sri Amit Shah tai borok ni BJP ni president JP Nadda ji tai haste ni CM songbai malaima pore interlocutor Rijakha hanai saka bobagra There is a genuine problem of the indigenous people of Tripura और उसका सलूशन संवैधानिक सलूशन जल्द से जल्द एक टाइम फ्रेम के अंदर वो करेंगे। आई थैंक द होम मिनिस्टर कि उन्होंने हमें समय दिया, हमसे बात की और ये जो आज बात हुआ है इसका पॉजिटिव आउटकम है कि एक इंटरलॉक्यूटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट होगा अंडर होम मिनिस्ट्री और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन का प्रॉब्लम का इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक सोल्यूशन निकाल Ke bobagra saka tai 2 and 3 month ni pore constitutionally solution tiklajang nai Tripura sarong ni bagai amo central government nogno sawi klangka bobagra no sekango home minister Sri Amit Shah songbai bobagra song malama pore jodisi Tripura sarong no barathani soi busa hani wachukike central government no Tripura sarong no constitutional solution di dinai hai hinai Tripura sarok salai tonglayo tabuk joto jaga ini video am sungno kha norok jajaka subscribe khadi ta comment ke sadi betui hai ma tong norok nong bkhawo constitutionally solution central government bahai no greater Tripureland no norok comment ke sadi bhai ma tong re no ria